Mu karere ka Rwamagana, ubuhinzi bw'indabo bukorwa na Bella Flowers Ltd bukorerwa mu Murenge wa Gishari bukomeje gutanga umusaruro, aho bwahinduye ubuzima bw'abaturage benshi ndetse bukinjiriza igihugu Amadovize menshi. Iyi sosiyete yatangiye ibikorwa byayo mu mwaka wa 2016 ihinga indabo zo mu bwoko bw'amaroza y'amabara atandukanye hifashishijwe ikoranabuhanga rigezweho rya greenhouses. Kuri ubu isarura nibura indabo 200,000 buri munsi, zoherezwa cyane cyane ku masoko y'Ubuholandi, ibindi bihugu by'Uburayi, Aziya ndetse no muri Afurika. Kompanyi ya Bella Flowers imaze guha akazi abantu bari hagati ya 700 n'igihumbi, aho abarenga 80% ari abaturage b'i Rwamagana, cyane cyane abagore n'urubyiruko. Bamwe bavuga ko umushahara bahabwa ubafasha kwishyurira imiryango yabo ubwisungane mu kwivuza, kwihaza mu biribwa no kwiteza imbere. Ubuyobozi bw'Akarere ka Rwamagana buvuga ko iri shoramari ryagize uruhare rukomeye mu kuzamura ubukungu bw'akarere no gukurura andi mashoramari. Mu myaka 4 ya mbere y'imikorere yaryo, Bella Flowers yinjije arenga miliyari 10 z'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe imibare ya NAEB igaragaza ko mu mwaka wa 2025-2026 ubuhinzi bw'indabo mu Rwanda bwinjije igihugu Amadovize arenga miliyoni 10 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'asaga miliyari 14 z'amafaranga y'u Rwanda.